magikorwo magikinyirwo ni ndeto iria irakorirwo ikihanika itura-ini ria Kiamaiko guku Nairobi. Roho sad news ciakorwo ikihanikira aikari a kuria Kiambu County. The sad news shared online ciahutia aikari a Kiminde in the Kiminde Valleys kuria Kiambu County, na kuringana na news outlets guku bururi-ini more than 4 people ni mahumbikitwo ni tiri. Kenya Red Cross ni yakorwo igituma its action team niguo kuhota guthera mioyo ya aria mangikorwo makiri hatikaini kuona tragedy iyo iragikorwo ikihanika gutari mundu urerigiriirie. Na ici nicio imwe cia mbica iria ciagikorwo igicio guku nenda-ini cia ukinyaniria ikionania tragedy iyo yagikorwo ikihanika kiroko kia umuthi. Red Cross ikirekereria reports makiria ya uhoro uria ugitarie kuria Kiminde county ya Kiambu kuria tragedy ino ya tiri gukorwo ukiharagana na guikuruka na ginya kuhinga barabara igitarie. Na Kenyans magikorwo magishare ndeto makiria, na riria andiki a mohoro magikorwo magikinya kuria, aikari ni makorwo makiaraniria nao makiuga ati matiui some of them kuria makiri, na koguo andu aingi ni marathie na mbere na gwethanwo nao. Na kuringana na ripoti iria yarekererio ni Kenya Red Cross, gutire moyo wonekete gukorwo utetwo kana gutire mundu wonekete gukorwo ahurukite nginya haria ndeto ikinyete ihinda riri, but kuri na aria matari accounted for marathie na mbere na gwethanwo nao. Akenya mokirire na mokiririo ni tiri uyu uria ukorirwo kihumbika nginya barabara. Na ici ni mbica iria ciagikorwo igicio guku nenda-ini cia ukinyaniria na ndumiriri turathie na mbere na kwamukira kuma kuri Akenya. Story turathie na mbere na follow up, na ni ngukorwo ngikumenyithia maingi makigie ndeto ino ya kuria Kiambu Kiminde Valleys. Gukinyia ndeto ino haha, make sure no turn on your notification wa subscribe niguo hingo ciothe ukamukira updates citu, na ndukariganirwo ku like our videos. Tucemanie na next one.